yabyaye amushubu nina kurya yewe nubona umwana yabaye yararakaye rimwe nubona umwana yararakaye rimwe ntazayishima mu bandi uzomenye ko atonze ariko umwana wonse uzumwibwira aza yamashisha gashisha kagira ariko ntiwabonye rutebuka ninde mwana wonkeje nkarutebuka na mwana namenembe uya kana none nta wundi afite gukurikiza uyu mwana azonke kugeza ameze ubwanwa Iragwe kanamkwengo nanya gotomera Iragwe kanamkwengo nanya gotomera Iragwe bango chapra on the beat akaja mwikanisa ariko noneho jewe gari amajari businari nzi ko namwe abagabo muzamo yabona yaba abagore bari mukubyara bakamara amezi 3 ngo baricaye mu nzu bajanye abana mwikanisa ukamubwira ngo none yabyaye igifwa oya ukamubwira ngo yabyaye igifwa giteye isoniga cyo kujana mu bana kumujana mwikanisa none umuntu abatarako ngoye mutajana ese mwaje kunanirwa gukomera ese ni bande babyaye nkaba mama yakazabyara buri mwaka akabyara buri mwaka akabyara buri mwaka ariko amayinga abiri yakaza iyinga rimwe akabiri niyinga akaja kwinjira hari uko babaye ntibagihari ntibari amabuye sibye ibihebye by'intambara bihabi bageraho ntibari bakome ntitwahabaye navutse na kane nimugoroba niyinga banjana mwikanisa oya ntiyabyaye rutebuka akamubyarira mu murima ari na gatatu agasiba umwana na minembo agasiba na kane na gatanu ni posho ninga ntiwamujanye kwinjira ibyo wamujanye ni ibintu bya amakuzunga mandi amapepo ya shitani yateye mu bana ibyo ngibyo nibyo abagore babanebwe bari basanga ngo unebwe akitwaza umwana ngo yabyaye amezi 2 udakandagira mwikanisa ngo wabyaye oya yukamubwira ngo none babyaye igifwa oya ahubwo uzugira none babyaye agakiza uba wabyaye agakiza kuburyo utogasiga mu nzu ngugeje mu kanisa noneho hari umugore umwe wabaga hano uwo mwana yari yarabuze abana ngo ni yakomeza mu mburiro buri toki mugakikira kuri ndakinca atari ibi ngibi byo kuvuga hamatindiganya yateye ibi byo ni byateye ibi byo kubyara umwana ngo amezi 3 amezi 2 hari n'abari mu kumara ndagira ngo 4 se wabaye ngo tubagiye gusenga ngo bari hari uwo baherutse kubarikisha mwikanisi wacu umwana ararira akazama yegura ijosi ndagira ngo azayiruka ndavuga ati sura ya umwana akavuka umwana uhawe ukabakaba kungana na se umwana uhakabakaba kungana na se kuko baramuzana kumubarikisha jewe marane n'umwana utabaritse mu nzu kabiri umwana wanje niyingo umwana azoje kubarikwa mwikanisi nukuri uzoza ubyara uje gusenga umwana ese umwana azaza akabuza umuntu gusenga sana kwakire oya umwana azaza akabuza umuntu gusenga ubyara singira ngo niho wo baronanirwa kuja gusenga ngo umwana ngo oya singira ngo niho wo kwiruka ngo uje gushima singira ahubwo ngo utosenga wa mugani nuwo Imana gani yizitanga urubyaro uwitararu usingiriza wenda ni nawe unakwivumbura akavuga ate se iyo mana aho nahereye nsenga itazisubiza ariko nawe bayigishije kana tituvuze nawe ngo yubikora oya nawe igihe cyayo iyo kigeze ndakurahiye nakirindo usibye imbabazi z'Imana yari yarahebuye yari yarahebuye amazimana imugirira neza kayinagotomera yego nti yari shenge wanje we humura shenge ariko kandi agomba kuja gusura humura baba kaja kubarikisha umwana akabarika hakazaje gusenga nayi na minembwe wa munsi twari turi kumwe niramo sesene wagiye mu kanisa na minembwe ngo yego kuva yabyara mutarajayo uraranye n'umwana ukwezi mu nzu utaraje umwana na minembwe utangiye umwana atabaritse ariko mugira n'ubwoba ukamara n'umwana mu nzu kweza abashumba bataramusengera ngo bamuheshe umugisha inagotomera ndavuze ngo niyinga mu gitondo aka kantu uzamugategura niyinga tugende baje kukabarika uyu mwana ntiyo bino byo kwicara ngo oya yendese noneho ndabwira abagore bikanisa baze kumusohora kwanza baraza bamusohora ibyo byateye ni ibinyabaki nibamara kuza kumusohora jewe ndabyanze oya we kuravuga nose byateye oya baza bajana abana kwinjira abantu bakama bitwaza ubusa bakitwaza ubusa ogiraga ngo kubyarira ino ni nko kubyarira imurenge barabibonye mayina we ubuzi byo kubyara uranibuze aho ese nangu ya makuru oya
ariko inshuti zanje urazigi ndazigi inshuti z'amafuti inshuti ndazifite afite z'amafuti inshuti ndazifite kandi ndazujuje iyihe nshuti nabishisha ngira inama yo kutonsa umwana na minembwe yararivuze muramushibura ngo agira ngo nta konsa umwana singonsa umwana mwene kade aho bazoryonke mwana nabishishi ninkaho yoge abyukira hano kunugubura nawe kunugubura no kuvoma kagira inkuru nabushishi arambwira ngo ntuzonse umwana kugira ngo tuze tubona ko dutabanyika ariko uranumvira mwana wama uzi ko umunsi wa mbere nabikoze sinamunsa kaza numva itakarahama nuko mayo wawe ubwo ari ntakara ngo ntiwonse umwana ngo yenda bushishi yawe ese ayo mashereka ninde wari kuyonga ntabwo yari kuyagurisha wari wabonye isoko y'amashereka ndakubwiye ngo umunsi abiri ese waramwonkeje ubona ubaye kwa haco nabaye haco nabaye ahubwo bifasha n'umwana gusinzira neza none ntaba hazi iwe izo ntakara ntizashira wowe izo ntakara ntiyakuvuza zarashize none mama ashaka kubona kuca n'umuntu umfata ariko ararwaye ntuzi uko uba witera indwara amashereka arayafite abantu bameze gutya ariko kuva kera indagotomera se wavuze ngo hari akana kigeze kanyabanya kacu mu bijyanye n'amashereka oyaishe mama agira amashereka kigeze kanyabanya abana bose barabyukaga bakamba bashisha cage ncukije mwana wiwanje uriya mwana Sipware nduzi ko namucukije afite imyaka 7 wari waronkeranyije ariko ndakura naramucukije ngira ngo ntanaduke tuzi nagiye kugeza nimugoroba mpansamba nkakuriya kwa kanyana karwaye kibagarira ariko amashereka nayi wacu nayi muhira aya mashereka inagotomera afite umwana w'imyaka 7 mayi ndamucutsa gutya turagira aya mashereka nayi wacu inagotomera inakinchasa yonkeje Sipwara imyaka 7 ngo amucu ese yo barayi wacu akaba yarageze kuri inagotomera oya uko nayo nayiwe nawe uyu nayi ariko harimo naki wacu harimo naki muhira kandi ugakunda gukura wishira ariko noneho nakuruye byinshi se ukuruye amashereka nyagiza yiwacu uzoruhukurure ariko ni wacu arahaba ni wacu arahaba none nkayina Kinshasa watariranye acukije ku myaka 7 ntuza wibuka ko data yantekeye ikahwa ikibiribiri bene ikahwa kugira ngo nahwere yatariranye ngo Sipwara aracutse imyaka 7 hagati Sipwara yageze aragira inka yahindura akavuga ati ngwino naho ubu nyine bari mu kwama babacutse kuri inyana kuri za nyina Sipwara nawe akikira kuri nyina yari umugabo cyane yari umugabo ni nazo zirambaraga gagira nazo zirambaraga imbaraga kurya yewe ntihakagira umuntu uzo guhenda ngo ntiwonse umwana amashereka agira akamaro ku mwana amashereka azatuma umwana yishima n'akamaro ayiwe no oya ngaho umbwire nkayina umugabo umwe n'umugore bw'umwe umbwire nkayina gotomera n'amashereka agira nga natwe ngo ntayahaye umwana uyu mwana nukonsa umwana inoga kuriya hari ibintu bimwe nyine tuzoza twigira ino ibindi tukabireka cyane hano hari ibyiza twohigira hari n'ibibi habonera tukahareka tukabireka ariko nk'iki cyo kuvuga ngo konsa umwana akamara amezi 7 atandatu ari kwibera umwana azayama umushugushuru ni nakurya yewe nubona umwana yabaye yararakaye rimwe nubona umwana yararakaye rimwe ntazayishima mu bandi uzomenye ko atonze ariko umwana wonse uzumwibwira azayamashisha gashisha kagira ariko ntiwabonye Rutebuka ninde mwana wonkeje nka Rutebuka na mwana na Minembwe uya kana none nta wundi afite gukurikiza uyu mwana zonke kugeza amezi ubwanwa nta kibazo kugeza wenyine asigaye abona ibere rikamutera isoni akavuga ati mbaye umugabo gasinkico ariko azoka uzomuke kugeza noneho ga nguraciye kugeza kutsamenye nguraciye ese mwana wama ariko ga ntubyize guca ubu nyine harimo gucira kuri 53 oya kuriya nuko ganaje guhemuka ngo naya maoki narahemutse n'abayumba funzoje no kwirega no mu bandi wahemutse kuba narahemuwe naturiya dufaranga ngo twabisha watwaje tukaza ariko kuriya inakincha kuri ubukene ntakintu bwo gukoresha ubukene ni bubi ngo gukoresha ariko mwana wama
ese ko twari twaguze imyambaro ko twari twaguze imyambaro y'umwana sipware yohereza twatundi ese ko sinari nzi amakuru uba yuko bayahinyahinye inabushesha akabesha ngo azanye ngo 1000 ngo $6 ese wasanze ngo n'amajana 8 wasanze nahikoza ngasanga ari 7 ye ngasanga ari 7 by'amanyakenya ariko nabushishura uzibona ari umuntu ariko biriya byarampemuye gusa nyine narahemutse ariko ibi byose ni biza byose ni byiza oya ibintu byose ni biza ariko n'ubukene nyine gusa gukoresha abantu gusa nkanje siporo yari yohereje $350 yari yarayo oya ngo afite no guhemba mu kanyirarume oya bafite guhemba bo ni benshi cyane yemewe nuko abafite guhemba ni benshi cyane bari mu kumpamagara baraguhamagaye nagotomera baratubwira ngo barashaka kuzohemba oya ye bazobahemba siporo yarambwiye tese mama we iyo umuntu agiye guhemba mu kanyirarume azajyana ifaranga zingana gutya ndamubwira nti kubuka ya ni $500 wahebuye $500 ariko nawe birubenge mwene mama tacho tuzomugura na se wagacho mwene mama mai urukuta ruharuza mwene mama ese rwongwa nabi wabiza sango hari njewe hari na Kinshasa hari njewe nda mwana wa mama nta ndamubwira nti ahogana uzoba wahebuye arambwira ati ma atizoba kushaka amajana ngahe nongere kuri ayuvuze tinya da ibyo nari nangiye niriya bebishawa nubwo naje guhemuka nanje nkabibumba aho ariko kuri yereka nkubwire ina kinza ka muntu uzusabira umwana utaravuka tibiba ngiri musozi oya ariko urabona nkuko amaze kwitsa hasi amatelefone abantu ko bahamagara ati jewe ndahemba ati turahemba ati mwibaruke muhasubire ati dore ngiyi isukari mwibaruke muhasubire ngiyi isukari naho biriya byo kuza kuzana ngo nibe bishawa oya no hari n'abaraga no uvuzutyo unibutse ayandi madayimoni asigaye yarateye ngo nimba baje kuguhemba hakaza bamukecuru bamwe barurungano na mama noneho ngo mayina kamame na ya sukari wagacwa nimba ari ibiro 5 bazanye ngo akayimena ngo n'uburozi ariko nibo mana tagakiza baba bafite muri abo bantu nibo mana tagakiza baba ese barakurogera mu isukari barakubuze abantu muhora mwitiritana tagakiza ufite muri ibi ni ibishungo bimwe na bimwe byagiye bitera yewe wa mana uzande oya arahari karatonyanga ushobora kuza kureba nka inagotomera akama aterera mwakatsi ariko sabantu ariko kandi si bose ubona umutima wiwe kandi nawe byaramutse bitaba habe n'ubwo utereramo ikiba cy'ubwa hari uko woba wo kwambuka imwa muri iyo sukari kikazoshira wa mugore y'umwana ngo barimo mbazi kandi bingi bireka nkubwire inake tubona ibi bintu biri mu kuza hano yasinziriye mazi tubona ibi bintu byateye biri mu kuza ngo njewe ukabona nk'umuntu araje nkayinagotomera tubona ko abyaye ejo bundi akakana kagira gutya karara karira kabiri kadasinzira ngo tuje gusengesha kurumva ukuntu biri mu kugenda tugende tuje gusengesha nitwikoza kubasenga nibahumiriza atuye umwana ati ni nyoko ina Kinshasa ni umugizu ina Kinshasa muhorana ati ina Kinshasa ni umugizu kera makimbirana rabaye bazi kumvukana na ina Kinshasa bavuga ati ni ina Kinshasa nibatavuga ina Kinshasa bamavuga mama ntawugihari bavuga ati ni nyoko buko ati nyoko buko ni uri mu gutuma umwana ararari baba basenya umuryango ivyo bintu atara amakuzungu nagutomera ndamubwira ngo umunsi azoja gushikisha gutya ngo ajane n'umwana wagiye gutya aravuze ngo nagenda ngo umwana yaje ngo baje kumusengera nashika ngo nzanira ubuhanuzi ndabwiye nagutomera ngo nje nawe tuzoba babiri kwesengera twe hakika ya mu kwe ariko uzingo zimaze gusenyuka hano uzingo nta mwana ukigwara ngo baramukana ngo baramuroze nta muntu ugipfa ngo baramuhinganye umuntu uri mu kugongwa ni pikipiki ngo bayimuteze ese baguteza umumotari
akantu nikaba Ewe. ngo bigenze gutya Yeah. akantu Mwana nikaba wa- ngo bigenze bitya inake ese umuntu ntazoba akicicwa n'umunsi we ntawe baza bagonga akabyuka akavurwa imyaka n'imyaka akabaho ntawe uri mu kuryama akamasinzira akagenderaho mana uzoturengere muri iki gihe uyu mukazana wo kwa Filimoni aho tibababwiye amakuru by'ibyabaye ejo bundi hoya cyagenze gute uyu mukazana ni nk'ibyo byose nyine narimvuze nuko narimbikiye ku ruhande umukazana wo kwa Filimoni arabyaye aho ngo amare kubyara akana afite akana nk'akumwaka akandagiramo ye kakuriya muhungu wiwe ye gafite umwaka ejo bundi akana kararwaye noneho ngo karware uriya muhungu wa Filimoni afite ifaranga faranga zitosimba n'akanyabu utayinakinja nukuri turiya mwana sindi mu kumenya ibintu ari mu gukora ariko hano bose bari mu kumwirahira nukuri ati turukuta nje nageze no mu wiwe afite mu kwinjira mu nzu nyine ariko nyine agira n'umutima w'abantu ukabona n'inzu Nagira nyine umutima w'abantu. irimo akantu hoge bari abana gabo kwa Filimoni ganipfa na nifyo ngo kwa Filimoni tuyobona bari umuntu afana Aho imfura bariya kuvi muhira Filimoni yageza akaminka imwe akayitiza n'imfura imfura cyane y'Imana nuko noneho umugore umwana ararwaye inaki uzi ibintu bakora undebere nawe nkadorikazi aho muka Filimoni tumuzi ye umugore w'imfura wageza niwe wageze ucumbira abashitsi n'abasirikare bose mu muhana abantu bose bahushuka niwe wageze ucumbira abantu bose mu muhana yari umugore w'imfura dorikasi abantu bose baramuzi aho ngo amare amaze kurwara umwana akaza ngo bamusengere basengera ibintu umwana byose ngo byabaye ubucuruzi taha abantu batagicururiza ni ukuri kose ariko Imana aha rero zigacuruza n'amasengero ariko imana ibintu iri mu kubona iri mu kumira Imana iri mu kubona ibintu icyo duheza kwihangana ko kwayo gusa yogiye ikoza abantu ino mu kwishinya gusa kazi gukoza ino kwishinya baraje ngo bamusengere aho ngaho yere barasenze ati nyoko yamasimbuka hayi ati umwana waboze ati waboze ati ahubwo ni amahirwe kuba waduhamagaye n'umwana agihumeka nyoko ati kagira inkuru niki ati nyoko bukwe ati nyoko bukwe ni uri mu kurara ati nyoko bukwe ni uri kuri uno mwana ni uri mu kumuraraho niyo mpamvu uno mwana yabaye gutya hayarira hayagira utegereye na kenshi utegere nyoko bukwe mwabanye ukabyara irya mbere ukabyara irya kabiri ngo ashe kukwicira umwana utegera kanje noneho umuhungu uriya muhungu wa Filimoni ni nyoko ne mukiwe niwe bariko babibwiye nk'uku kwa mayina kamaze akakubwira ati ni mama we noneho ni nyina bakambwira ati nyoko niwe wisha umwana wawe noneho gutegerega ibyabaye umwana agakuriye arakomeye wa mukazana yamagata mu gutwi bama bamubwira ati wowe na nyoko bukwe mwaba mugenda mumere gutya ntagasubire gukoza urutoki rwiwe kuri uno mwana ntakongere no gukandagira muri ntakongere tugasubire kumwereka umwana nazoza ninjira mu nzu uza ufata umwana umujane mu gihumbi umubike nuko inakeje umwana nti yarapfuye arenganye ziza akarengane wa mukazana yamagata mu gutwi yamafata umwana nyirabukwe yinjira akamayikonereza umwana mu gihumbi umugabo yaza asigara avuga yajega kubimenya yajega kubimenyaga nyuma noneho ntibabwiraga nyamuhungu banyura mu mugore aho da umugore nawe ararimiza araceceka baramubwiyega umugore ararimiza nyirabukwe yinjira umwana mu gihumbi nyirabukwe yinjira umwana mu gihumbi umwana karagenda kararemba inakinca kararemba kabitumbi tagiye ku bitaro tagize gute ikirimi cyahe aho no ikirato ceceka wumva uko byagenze aho nyirabukwe gano nabona umwana yararembye ibintu byagize gute kandi ntahaya mubona tahaya nyirabukwe ga nk'umubyeyi noneho gahabaga nkaho gukoresha imbaraga aravuga atari kuyiwa mwana n'umukobwa warasaze umwana agwe mu nzu ngo mbari aramufasha nyirabukwe yamamuterura mukubise mu mugongo no kubitaro yamayirukanga no kubitaro umwana ngo bamukoze mu isindana ati umwana afite igituntu yakivuka umwana afite igituntu iyo mutinda cyari kimurenze yarapfuye akana bama bagakubita ku miti ubu nyine uwo mwana arimo kwamava kuri etaje ya mbere agasimbukira kuri kabiri karakomeye nibaba
inagutomera ejo bundi numvise yatangiye kuzana ayo makuzunga akana karize karamurikije hano kabiri kamubuza amahoro gamutera amenyereye kubyuka amajoro numva arampamagaye ngo musaza w'amayi ngo wahamagaye abasenga bagire bati nari mbonye n'agatangira kurira naje gabuza amahoro ngo ni nkaho ngo hari ibintu bimuri umwana ufite urukiye ruhaye rumurya icyo nkunda ko kireguka kari umwana w'iminsi ngahe ugenda hariya bakubwire ngo arozwe nani inakenja inagutoma ndakwiyaba barikwa n'abashumba bamusengere bamuhesha umugisha ese gituma muzamo ese ukuzubona umugisha abakozi b'Imana babarikishije umwana bakamushiraho umugisha uzubona ari wo mukeya kuruta imbaraga z'abaza ubwo busa oya ye nuko oya ye kagakoma gakahoze noneho reka agire kamuheza kamire reka isamufate noneho wonywa agakoma ese wamugani kazi ukampeze ye kazi gagufata umwana ese noneho namwe ibintu mwakazingazinze noneho mwakagize nkaka oya ye harakonje harakonje katanga iyo gangafashe sinza nahumeka nza namangira none ko ndakababaza oya yagiye akababaza nkwa noneho cyabaye umutsima sana no ikine gikomba cyangwa ni twatuntuzo batogotesheje oya ye igikoma kiri mu ijage ko kirahora utuni turya natogotesheje ngo abamira oya natumire kabisa utumira ariko nitumara akakana tuzokajana mu kanisa baje kubahesha ariko umwana bahesha umwana umugisha nimba hari ikintu njewe nabonye umugisha wa mbere ubaho umwana aza kurana uko n'ubu kibona tumeze gutya impamvu ubona abana bose abana bose bimuhira bimurenge rebe ko mwana ari ku murongo bataza bagira amakuzungu nuko bari tamwana w'umunyamurengo utabaritse tamwana w'umunyamurengo ubaho utabaritse niyo mpamvu zubona niyo mpamvu tugira umugisha Imana iradukunda cyane uzoza muzirikana ibintu byose kubarikisha umwana n'itegeko umwana agahabwa umugisha sipware yambuze n'abayobozi sipware yambuze nari namubwiraga ko nzinduka hano namubwira nta kibazo ndaza kumuvugisha noneho azobahembe muraba guhembwa noneho cyane noneho indakinca naringize nanjye ngo nsohoke ndabona amasaha yashitse ko ndakubona yakugoye zana umwana nanjye nje kumuryamisha ndabiraga ngo ngende nje kureba nabariya bagabo gatwari dufitanye intuzo nari nababwiye ganje ko ngifite umubyeyi mu nzu mubyukira iruhande shokuru wanje we shema ariko mama yarihuse mama fe atabonye umuherezi wawe ese umuherezi wanje aracyamukeneye atabonye umwana wa Inaminembwe umwuzukuruza bareba umwuzukuruza namwe ariko uriya mwana ni mwiza afite umwana mwiza ariya maraso nayo iwacu asa na shema ariya ni amaraso y'iwacu ariya ni umwana w'imuhira dataga yari umugabo w'ikwererega cyane oya ngaho mira ko kakoma oya nawe genda reka murebe reka nanje amare kurya tuno muheze n'igikoma noneho manuke ngeri muhira nsige nkinze ngaruke nze oya yewe ndi hano ariko gataha oya ndi hano kuriya gabazo navuga aho mama atakiriga nijuhari none se tuzoririra undi tudafite timuzondira habe n'umunsi n'umwe nzoba hano kugeza mayina akomeye wawe nyine ni uzushira n'imbere ukagumukana oya ye musubize yaravuze ngo ndamutse mukamuyomba musubize ni sipware utambona se ngo mubwire ko nanjye ndi hano mugire oya yereba bari abagabo reke kubakerereza barebe nari nabahaye nyine amasaha yazina ndore ngayo yazina nari nabahaye zina ngo ndaba mbagezeho ko bazi ko mfite umubyeyi mu nzu bari banyemereye barambira ngo ntakibazo ndagotome ngaho yeryo two nurangiza amire n'agakoma ariko kandi uzunga n'utuziga natwo
tugume tuku amazi kuri yagira ubuzima uzumwe amazi uguma uryo tuntu twose nkoto ninagaruka ngo yiriya ndazana n'utundi yo ese wewe ndumaze ndashahari ndabiraki ay narataganga yinde mugwa gakonya ye sawa Marina we noneho ga nari ntonye ngo nanje ngende nsige mfunziriya nzu nari nasigaye wa munyakenya urufunguzo ndamubwira nti ndaje ngeze kwa mwene mama ariko reka nje gufunga nzana urufunguzo ndava hano ari uko umaze kurya n'ibyanijoro noneho nanje nari mpaye oya ye niko soza kurya oya yirya ariko oya reka kamuryamishe yewe umwana Espoir noneho reka nanje ariko biryamisha umwana nanje mvugana na Espoir ariko ndabona ntampamagara ku telefone. Alo asandi cyane mwana w'umwana wanje asandi baba asandi kuravugana na mwana nagotomera Espoir we